Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe. Ndabizi niba ukunda M23 ubu uri mu byishimo, uri kubyina intsinzi. Natwe tuje kukubwira ukuntu byifashe, ukuntu M23 imeze muri Masisi Centre n'ibindi bice biyikikije, kuko ni byinshi bice biyikikije byose bamaze kubyigarurira. Intare nkuru hafi ya zose zahigereye rwose. Hagati aho sindi njyenyine muri studio, ndi kumwe na Sentama n'amahoro. Na mahoro Mushakamba, mwiriwe mute? Mumeze neza? Twiriwe neza, tumeze neza. Benshi mu bakunzi ba Nuru ya Mashariki ndetse n'Umuco Wacu TV baraye neza, kuko abenshi ndabizi ko bashyigikiye M23, gusa abakunzi bacu ni bose. Mushakamba, nafashe amakuru yuko kamera zawe bazishinzwe ku musozi witwa Gahongore. Gahongore niho ziri rwose. Ziri Gahongore, zirareba epfo hose zikamanuka zikagera hitwa Ikaniyi. Zimo ziraba ukuntu Katanyama ziri gushwiragira. Ikaniyi n'urusisiro ruri hakurya ya Masisi territoire. Ahantu ubona umanuka werekeza epfo mu bice by'epfo. Ariko Masisi ifite ibikuyu byiza n'imisozi myiza koko. Masisi ni nziza cyane. Masisi ni nziza cyane, twayigenze Mushakamba ntabwo ubuhamya. Hari ahantu bari, aho wabonye bifotoreje, hari ibikuyu by'ahitwa Rusheberi, ibikuyu by'ahitwa Gatare, hari ibikuyu by'ahitwa Buguri, Rurambo, Mushakamba ahitwa za Bikenke. Mushakamba ni ahantu heza cyane. Ngo Mayanga agiye kujya yumva iwabo mu mateka. Mayanga iwabo hafashwe, ariko namanika amaboko nawe yahagaruka. Reka twinjire mu makuru, yenda ibindi turaza kwivugira mu makuru. Mbere yo kwinjira mu makuru, yego, ni byiza ko dushyiraho ibisa n'urwenya ariko by'amakuru. Yego. Ubu General Masunzu ari he? Bamwogosha Masunzu. Ntibyoroshye, Kisekedi aramubona. Yaje avuga ko urugamba rurangiza, none bamurangije. Ngira ngo wenda mubaje abamubanjirije bajyaga batanga iminsi. We yari bwegesere ntiyatanga iminsi. Yego. Agenda adatanze iminsi, abaha adatanze iminsi, ariko ngira ngo wibuka nka minisitiri we yari yatanze iminsi 100. Hari n'abandi batanze ibyumweru 2, hari n'abagize batari, ariko abo bose byarangiye bityo rwose. Ubu rero ibi ngibi aho biganisha nuko mu by'ukuri FARDC yatsinzwe muri Masisi pe. Yego. Yatsinzwe tuvuge ngo buriya Masisi bashobora kuba bamaze kuyifata nko ku kigero cya 95.7%. Ubundi si Nyabyondo isigaye yonyine? Oya, ntabwo ari Nyabyondo isigaye yonyine, buriya hari agace k'Ipinga k'ishyamba kaza kakagera ko kuri wa mugezi. Ego, karaza kakagera hitwa za Mutongo. Wenda ugafata na ziriya za Nyabyondo. Ubwo ahandi hari hasigaye nakubwiraga, nihafatwa uzamenya ko Masisi yarangiye. Yego. Ni agace k'inyuma ya Gahongore, karimo ahitwa za Gahanga, za Mitando, za Miyanja, bice nk'ibyo ngibyo. Ariko naho Famandira cyahari? Gufamandira hari, ariko gufamanda ntabwo ari nini, ntabwo itanganye. Ikindi ni ikintu kuyifata biroroshye, kandi banayigezemo. Yego. Ibyo nabyo ntitubyibagize. Bahoze bahakubitira abantu. N'ejo n'uyu munsi baharwaniye. Umunsi bakubise ikintu cyitwa Umurundi Umurundi hariya ngo yahonzwe. Yakubise inkoni zitagira ingano. Ubu niba ngo ari ikintu kiriho muri Kongo. Yego. Abaturage bo muri Kongo babandi ariko baba Kisekediste n'abamuyayiste barakariye ibitangazamakuru byabo, kuko ntabwo bashaka kumva bivuga ngo Masisi tombe. Mushakamba, hariya wavugaga Umurundi. Vuze Umurundi uranyibutsa. Yego. Jewe umuntu unkurikira w'Umurundi aherutse kumpamagara. Yego. Nanga ati i Burundi iyo ushaka ko bahabuka bagira ubwoba uvuga M23. Ati buriya ndakubwiye i Burundi umuntu witwa
M23 yarabahabuye yabahabuye ku kigero ntashobora kukubwira ati barafise ubwoba mugabo umusirikare w'u Burundi iyo bamubwiye kujabuka muri Kongo ati yamagira ikidoga asigaraze ati barabarashe mugabo yambwiye ko buriya ngo abarundi ngo mbere ngo bari bazi ko aribo bantu ba mbere bazi kurasa yego ngo buriya ngo bimwe tuvuga mu Kiswahili ngo kwiyaminiya kwiyemera bariyemeraga ko bazi kurasa ariko aho bakubitiye umuriro hariya ngo basanze umuntu wa mbere uzi kurasa ari M23 niko umurundi yambwiye n'ubuhamya nahawe n'umurundi ntabwo buhawe n'undi simuvuze izina yego kuko yamuhawe ubwo buhamya kandi ubwo ambabarira aranyumva ntabwo ndi bumuvuge ariko ndabivuga kuko biba ari ngombwa kubivuga mbere yuko twinjira ku ngingo z'ingenzi ngo abaturage bamwe bari kuvuga ngo abaturage umenya baraye batahuka kuko ngo abaturage bakiriye M23 ni benshi pe Mushakamba uraza kubibona muri video z'irusheberi Gasheberi hariya bakoreye inama uraza kubona babibonamo hirya ubona umuturage ahingutse yikoreye matera ubona undi hirya yahingutse ashoreye ihene yagize amahirwe ntibaye FRDC ntizayimwambura n'abazarendo yego urajya ubibona barimo baragaruka nta kibazo bafite ngira ngo no muri video uraza kubona ko General Byamungu yababwiye ngo amaturudi ngo cyangwa twisubirire ati oya yego noneho hari na audio twaratinyujijeho y'umuntu w'umudamu hariya w'igatari bumvise ko avuga ngo babyirukanye bya bisambo ngo byari byararangiye ndembeje abantu ati Imana ishimwe ati ubu ndimo ndaserebra ibyo birakwereka ibyo bikwereka uburyo FRDC wazarendo FDLR abarundi nabo ntubasige bari babaniye abaturage muri Masisi bari baragoye Mushakamba wahingaga mbere yo gusarura akaza bagatera umugozi mu murima bagapima mukagabana kandi ngo ni ingabo za leta maze niba bari gusarura nka kilo 500 cyangwa toni ugatahana nka kilo 400 kandi ari we wahinze 600 bakayijyana rero byoroshye bari barengeje abaturage rero ariko ngira ngo abaturage bahariya barimo bariruhutsa Mushakamba abaturage bahariya ni abakozi yego ni abakozi cyane ko hanera harera amatungo arabitabira cyane nta kibazo ndibaza ko nibabona umutekano nk'uriya wa Rucuru baza kumererwa neza cyane ikiriho ni kimwe abantu bagomba kumenya yego nuko habohowe abaturage banezerewe yego abantu bari mu byishimo biteye ubwoba hariya bari rero dukomeze tubongerera ibyishimo mu makuru Mushakamba rero akandi kantu twakongeraho hari abantu bajya badukurikira ariko bakemera batemeye yego bemera babonye uyu munsi bemera ko Masisi yafashwe ariko babonye General Byamungu General Gaceri Colonel Kabundi ariko bahagaze ku biro bya teritwari ya Masisi kandi teritwari yafashwe ejo ubundi ikintu mu buryo bwiza ngiye kubisobanura mu bwana Sentama kugira General aza ahantu akora inama uko haba harafashwe kera hari amasaha haba hamaze hafashwe menshi vuga uti hafi umunsi kuko ntabwo wambwira ngo General niwe nimero ya 2 muri M23 Byamungu ni umugaba mukuru ushinzwe ibikorwa bya gisirikare yego uvuga ushobora kugera ahantu umuyobozi ni General Makenga akungirizwa n'uyu nguyu General Byamungu yego ntashobora kuhagera rero hatamaze kandi ibigwi by'uyu mugabo
yafunzwe imyaka myinshi Kinshasa cyane, ararekurwa, arabatoroka. arekuwe ategekwa kutarenga imbibi za Kinshasa. Arangije ntabwo bazi inzira yanyuze. Yego, buriya ni ngo ribaruwa riraye, wenda niwe wakwibwirira abantu iyo nkuru, kuko ni birebire, ariko abantu nk'abo bajya bandika ibitabo cyane. wo gutoroka ahantu nk'ari ukabacika bakakubura rwose, nabyo ni ubuhanga. Twinjire mu ngingo z'ingenzi. Yego, ubwo yarabatorotse baza kumubona yageze hariya, yageze i Bunagana. Buriya ni umusirikare, ntabwo ari nk'aba bakatanyama. Reka twikomereze. Yego. Ingingo z'ingenzi rero tugiye kuganiraho, iya mbere, bidasubirwaho M23 yabohoye Masisi zone. Akunda kuyita Masisi zone, ariko zone barazihinduye zifata inyito ya teritware. Yego. Ubwo hariya niho ku buyobozi bukuru bwa teritware ya Masisi. Hariya urebeye muri iriya video urabonaho za parike, urabonaho ibiro bya teritware, by'ubuyobozi bwa teritware, ibintu nk'ibyo. Noneho yabohoje n'ahandi hahakikije. Ubwo hahakikije turaza kuhavuga kuko niho ni henshi, ntihagira ingano. Mushakamba, ngira ngo wenda abantu bakoze igisirikare baze kutwandikira inbox batubwire. Masisi ngira ngo babonye ifoto yabo. Haryoshye kubi. Je nahoraga mbivuga, nabikubwiraga, akubwira nti gufata imasisi. Ikibazo kimwe mpabona ni ikibazo cy'umusozi witwa Gahongore uri hejuru y'Amasisi. Yego. Mushakamba ushobora gufata Amasisi ukagenda hari ukidegembya, uwo mu Rwanda ari kuri uriya musozi hariya hejuru. Ntibishoboka. Ntabwo bishoboka. Nuko bivuze iki rero? Bivuze ngo inyuma y'uriya musozi buri intare zirahari. Birumvikana. Bivuze inyuma y'uriya musozi hari za Busihe, hari za Mitando, hari za ahantu abantu bakunda kurema isoko ahitwa Gusakirwa. Yego. Barahaza abanyumva bari bumve, ziriya za Bikenke zose, inyuma hitwa za Miyanja, ibyo bice byose intare za Sarambwe zahajagaza. No kugira ababyumve neza. Yego. Ntabwo general ajya avuga isasu rivuga. Yego. Iyo avuga isasu niba ryacecetse. Yego. Ni ukuvuga ngo igihe bya Mungu ari kuvuga nta n'isasu rivugira kure ushobora kumva. Ni ukuvuga ngo isasu aba yajyanwe kure aho adashobora kuvugira hariya Mushakamba. Twababwiraga ingingo rero, ingingo ya mbere niyo ngiyo nari mvuze, nk'uko intare za Sarambwe M23 AFC yabohoye Masisi n'ahayikikije bidasubirwaho. Ingingo ya kabiri, M23 nayo ifitanye isano n'iya mbere. M23 yakoresheje inama mu bice hafi ya byose yabohoye. Ngira ngo inama tuza kwibandaho cyane ni yabereye Rusheberi Mushakamba. Hari iriya nama ya Rusheberi yabereye, hari umugabo bigeze kwica Igoma. Ni hafi y'iwabo hari umugabo bigeze kwica, bamwicana baramwishe haciye igihe gito, bica n'umugore we. Yego. Umugabo witwa Munyamariro. Hari iriya nama yabereye ni hafi y'iwabo w'uwo mugabo. Yari umudepite afite abagore benshi ahagarariye n'abahutu. Nguwo rwose. Ndamwibutse rwose, namukozeho inkuru zose. Munyamariba hariya babonye iriya nama ni hafi y'iwabo. Reka dukomeze rero turebe ingingo ya gatatu. Yego. M23 yanije FARDC. Mba. Abarundi na Wazalendo Irwangara. Kamatembe na Bitagata. Yego. Ibi ni ibice bigaruka hariya mu rugabano rwa Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ubwo twavuye Masisi gana nko mu majyaruguru twamanutse. Yego. Twaje dusatira Kivu y'Amajyepfo. Ibi bice nitubivuga za Rwangara ni nyuma Ngungu. Yego. Kamatembe ni naho ni muri ibyo bice. Tagata yo igaruka hano hino ureba ujya kugana nka za Bweramana ni Nova aho ngaho. Yego. Ahangaha rero yabihanije naho habaye imirwano. Ntibyari byoroshye, ariko bigaragara ko
yego n'amakuru wenda namenye yes hari ibyaho byihariye gusa ngira ngo FRDC yagiraga inajijishe irebe ko yabuza M23 gufata Masisi zone yego ariko asanga ntibishoboka. reka dusubire Masisi ya ruguru hafi ku cyicaro bidasubirwaho M23 yabohoje Masisi n'ahakikije ku buryo budasubirwaho. Yego Mushakamba uru rugamba rwahereye kuva birukanye abo barwanaga nabo mu Rubaya. Yego bagumye aho hafi baguma bakomeza kubatera bikabigizaho bakabigizayo. Ejo bundi rero ngira ngo intambara urugamba rwahariya rwari rumaze iminsi igera hafi muri 4 batera barwana ngira ngo byahereye za Kaniro. Yego Kaniro barayigabana umwe afata igice kimwe n'indi kindi kurikiraho Kaniro yose barayigarurira na Gatare irafatwa turabitangaza abantu bemera ari uko babonye uzi ikintu ndaza kuguha urugero rumwe. Yego hari ikintu mu Kinyarwanda bita niba ari intarutsi sizi ibintu nk'ibyo. Wabonye inzuki zimutse? Yego zigenda n'urwanda. Iyo zimutse zikagenda hahandi zari ziri nta nzuki zihasigara. Hari duke duhasigara. Turahari dukeya dusigara. Aha ni Gatare rero ni nkuko byari bimeze. Ukuvuga inzuki zagiye zimutse haba hagasigara za zindi nizo bita niba ari intarutsi niba ari intaratsi n'ibyo tuze kubireba mu Kinyarwanda. Yego icyo Kinyarwanda kirahari. Ubwo abantu batangira kuvuga ko Gatare itarafatwa ariko mu by'ukuri Gatare yari yafashwe Mushakamba yari yanarangiye. Ngira ngo ibyo twarabibonye iyo umuntu agera aho yitwikira intwaro yarwanishaga Mushakamba no kwica akaguru uzi ko ugiye guhunga nta kiba gisigaye. uwo yari uwa nyuma ni ukuvuga yaravuga ati nta gisigaye. Ibi bintu warabikurikiranye buracya ngo bageze Gitsure ni inzira iva Gatare yerekeza Rusheberi. Yego ngo bageze Buguri. Wageze Buguri buriya iruhande rwa Buguri hari ahitwa Rurambo. Rurambo haratumburutse cyane. Ni ahantu hashobora kuba hareshanamo Kigali ukubonamo Kigali. Yego ntabwo rero warwanira Buguri Rurambo utayifite. Birumvikana na Rurambo barabanje bayikuramo kandi ibafasha no kwambuka muri cya gice. Uriya iyo uri Rurambo ureba hakurya yawe nka kuriya uhagararamo Kigali hejuru ukareba za Kamonyi. Yego ureba hakurya ukabona za Mpanamo za Bikenge za hehe ni uruhererekane rw'imisozi igenda igafatana n'iriya Gahongore wabonye. Bumva rero ko aho ngaho bari baharangije mu by'ukuri Mushakamba cyane umuntu wakurikiye ruriya rugamba umbwiye nawe. Mbere yo kugira ngo wenda ngire ibindi nongeraho. Yego ndabanza mwisabire. Yego umbwire amasantere cyangwa se imisozi ikikije Masisi zone nayo yamaze kuvamo. Banza urebe hejuru ya Masisi. Hejuru ya Masisi urahabona uriya musozi. Yego uriya musozi wa Gahongore nturimo. Urabona ko ntabwo generale yajya kwicara hari Masisi ni hasi mu rubavu rw'umusozi. Yego ntabwo yajya kwicara uriya musozi utarinzwe. Kurinda uriya musozi ni no kurinda n'inyuma yaho uminutsemo inyuma. Birumvikana uminukamo inyuma hariyo za Gahanga hariyo za Busiki hariyo za Miyanja za Bikeye ibintu nk'ibyo. Ibyo bice byose birarinzwe. Uribaza uti birinzwe bite Mushakamba? ngira ngo ukuntu twagiye dutangaza iyi nkuru y'imirwanire ya hariya wabonaga ko uko barwanaga i Gatare niko barwanaga n'ahitwa i Gahira, niko barwanaga n'ahitwa ku Muheto,
niko barwanaga n'ahitwa i Karongi yego hafi ya Rubari. yego Hariya ni akantu kameze nk'umukandara kagenda kuri uriya mugezi wa Rucoga. Iyo uwambutse ugera inyuma, ugera mu bice biri inyuma y'uriya musozi ureba hejuru y'Amasisi. Intare za Sarambwe rero izarigahira zarambutse ziraza zambuka ahitwa za Ruhingi. Amakuru mfite ni uko iwabo wa Mayanga hamaze gufatwa. Ni amakuru mbonye mu mwanya ushize kwinjira muri studio. yego Abampakanya bampakanye. ibyo birabareba. Urumva rero biriya birabyara iki? Biraza kubyara iki? Turebe icyo biza kubyara. yego Biraza kubyara ko na wa umu FRDC wari wahungiye i Nyabyondo avuye i Masisi akamanuka epfo i Nyabyondo arakurikiranwa. yego Nakurikiranwa arongera ahunge. ngo nta mwanya wo guhumeka bamuha. Ntawo. Guhunga noneho arasohoka muri Masisi amanuka epfo Warikare. yego ubwo ararengera ahitwa za Rwashi agende. Ahunga agende ave muri Nyabyondo. yego Icyo bisobanuye rero bisobanuye ko aho hantu haramutse hahunze biraha umutekano Masisi kuri teritwari rwose. ahandi hantu twavuga iyo uri Masisi uteye umugongo uriya musozi Masisi yegamiye hari ibice byitwa za Kanigi. Ubundi ni Kanigi ariko abakongomani iyo bahavuga bavuga ngo ni Kanigi. Za Kanigi rero ngira ngo wenda abantu banyumva bahabaye batahibuka. Iyo uri Masisi zone ukareba nko hakurya uri mu cyerekezo kiganisha nka Mahanga ubona ahantu hari urusisiro rurerure cyane. Atari Karambi cyangwa Bugabo aho buhasizemo haruguru gake. yego ngira ngo muri iriya video ushobora kuza kuhakwereka. Aho ngaho naho hagomba umutekano. Noneho Masisi ikaza kubitekanye neza cyane. yego kandi bariya abantu ni abasirikare bazi ibyo bakora. Urumva ko naho bataharebera izuba mushakamba. birumvikana. kandi noneho kuhafata naho ibice bya za Mahanga nabyo biraza bivemo. yego nibivamo ubwo FARDC aramanuka atembera ahagana Warikare agenda. ikigaragara nyine FARDC yajugunywa Warikare mu mashyamba iragenda rwose. reka rero tureke kugira twereke abantu video, twinjire ku mavideo yose. ubwo biraba ngombwa ko duhuza inkuru ya mbere n'iya kabiri yego kugira bigendanire hamwe, tutaza no kugira iminota irengeje cyane. yego ariko kubanziriza izindi iyo muri santere birumvikana ya General Byamungu. gahereye kuri General Byamungu rwose ntacyo rwose ntacyo. Reka tumuhereho General Byamungu. uraza kumubona ahagararanye na General Gaceri n'uyobora ingabo muri kariya gace. yego hari na Colonel Kabundi. Kabundi ni umugabo w'intwari cyane buriya yaragenze henshi mushakamba. hari amafoto najyaga amubonamo ari ahitwa za Kizimba muri Rucuru. yego ahagaze mu ifamu. iyo foto ushobora kuba uyizi. nigeze no kumubona Imweso, santere ya Mweso yafashwe. aba bagabo barakora abaturage. reka rero dukurikire General Byamungu aganiriza abaturage. Abantu badukurikira bareba n'iyi video baraza kubona inzu zanditseho zifite amabati atukura. yego zanditseho ko ari iz'ubuyobozi hariya. turajya tubivuga tunyuzamo tubivuge. yego ati ntabwo dufite byinshi tubabwira. uramwumva? ndamwumva, gusorongera akavorime gake. izi video ziravugira hasi mushakamba. yego
volume nayo nayishyizemo yose nuko numva ziri hasi. Nta kibazo y'ikine. Batangiye abwira abantu ati hatuna mengi ya kuzungumza nanyi. Nta byinshi tuganira. Imbwirwaruhame ye iraba ngufi cyane. Cyane ko atazi n'ikinyarwanda cyinshi we. Reka twumve. Ati nta byinshi dufite tuvugana. Ati turashaka duhumurize. Ati turabahumuriza kubera ubuzima mwari mubayemo butoroshye. Turumvikana? Sibyo? Ati buriya buzima mwari mubayemo buragoye. Ati kwihanganira umuzarendo. Mushakamba aravuga ukuri ati kwihanganira umuzarendo uri hariya. Arabazi yabanye n'abareka. Ati ukihanganira FARDC n'ukuntu biza. Ati mwarihanganye bihagije. Ati turumvikana neza. Ati rero igihe n'iki kirageze icyo twarindiriye kugira ngo twumve umutuzo dutuze tugira amahoro. Ati bagenzi banyu b'Iruvero barabohowe. Irucuru barabohowe. Rubaya n'ahandi. Ati sibyo? Ati murashaka abazarendo bagaruka aha ngaha abandi batoya. Ati bagaruke. Acyamba twebwe dusubireyo. Urumva uwo muturage umubwiye ati nyinyi mukesi. Ati nimwe ni muture ni mwicare mubanga. Aha ateze dukora iki muketi mwicare muture. Urabyumva Mushakamba? Yego. Ati murakoze. Colonel Nanga wamenita nilikuwa kwa barabara wananiambia niwapongeze niwapatie pole. Ati General Makenga. Bertrand Bisimwa. Na Colonel Nanga. Yego. Kinari mu muhanda ngenda barampamagara barambwira nimbanze mbageraho hangaha bahumurize. Urabyumva? Yego. Kama wako pamoja na nyinyi na ndio maana ati bambwira ko mbahumuriza nkababwira ko bifatanije namwe bari hamwe namwe. Kandi mbabwire ko bantumye ko bafashe umwanzuro w'uko igisirikare cyacu kiza aha ngaha kubabohora. wanasema asante sana, wanashukuru kuwa na nyinyi mnakuwa katika amani kama wengine. Ati rero kuva ubu mubohowe barishimye cyane, bashimye barabyishimiye kuba namwe mugiye gusogongera amahoro kimwe n'abandi. Kimwe n'abandi abari Rucuru abari hehe avuga bya bice byabohowe. Yego. Mushaki n'ahandi. Ati mwishimiye kubohorwa? Bati yego. Ati ni mu bigaragaze, wumva ukuntu bagiye kubigaragaza. Aha, Mushakamba wabyumvise cyane rwose. Ibyo ni ibyishimo byo kubohorwa. Reka dukomeze. Tunakuja kuambia pia kwamba bariere za mzalendo, bariere yote yanafanya nini? Ati kuri ubwo rero hamwe n'ibyo tuje kubabwira ko za bariyeri za FARDC z'umuzarendo ati byose bigize bikuweho. Banyumva Mushaka? Yego. Za bariyeri zivuyeho, bagendaga bimwe bita trakaseri. Aha yatera intambwe agahura na bariyeri agatanga amafaranga cyane. Uyabuze bakamurasa. Yagera imbere amaze gutanga agahura n'abandi bakamusabana.
none general Byamungu hamwe n'ibyo za bariyeri za Wazalendo za FARDC zivuyeho cyane bikomeza ati nta bariyeri izongera kubatangira imuranyuza timukora akazi kanyu bisanzwe rwose utemberane telefone yawe ntawe uri wikwambure ufite umudendezo wishimiye umutekano kandi ahantu bavugira ni ku nzu za teritware hari urukiko hari iki biragaragara ngira ngo uraza kubibona ikindi abantu bagomba kumenya yego ndabona bafite convoy ebyiri pick-up ebyiri yego ntabwo nubango izira pick-up zica mu misozi ica mu mihanda ica mu misozi zifite imihanda zaciye ni ukuvuga ngo mu ya misozi yose n'indi yitegeye yose hararinze urimo hararinze umwanzi yarirukanwe kera ari umushakamba hari imvugo bajya bavuga Tshisekedi acitse amazi ngo afite igisirikare gikomeye da urabona bari bahagaze bateye umugongo urukiko ngo ni facibeto uza kureba aho iyi video irangirira haranditse ngo parike militaire detaché de Masisi urukiko rwa gisirikare hari na twa turambo turanga inkiko ndabona hariho n'intuza n'ikirango cya MONUSCO ushobora kuba ari na Tshisekedi urabibona bajya batera inkunga iyi ni inzu rero y'urukiko rwa gisirikare justice militaire ariko no haruguru yayo hari inzu ikorerwamo na komiseri komiseri abundi babitaga ba komiseri ni administrateur territorial niyo muyobozi wa territoire usanga nk'iriya nzu yarubatswe ku nkunga ya nuza ya MONUSCO ya UN. Ikindi abantu bagomba kureba wenda no mu yandi mavideo barabibona ukuntu abaturage n'abasirikare bari kumwe nta kibazo wagira ngo hari ikindi twashyiraho tukomeze n'izindi video amajwi yazo nabonye atatambuka cyane nta kibazo turi bugende tusobanura uko situation imeze imisozi yo hakurya hamajwi atumvikana reka mfate iyi ngiyi iri hejuru y'iriya yego inagaragaza n'abaturage aha bari mu Rusheberi benshi cyane mushakamba yego benshi pe nimubwira ngo benshi wumve ko ari benshi haruzuye ngaha rwose barimo baragenda habera n'isoko kuko hari utuntu tw'udutanda urabona ko hari n'abatahuka ubona baza bikoreye utumatera numva ko hari amajwi yumvikana abaturage bikiriza ese ko mbona ameze nk'ahandi uribuka abarundi bakubitiwe igihe mu ventura babuzaga aho yabimaga inzira bari muri yase bagahungira ahantu ngo za Gasheberi ndabona ibyo bikuye byo haruguru n'ibiti bihari ameze nk'ahandi bari aha ni hafi yaho yego ni ahantu hafi cyane utagenda n'umwanya kuko n'aya mafamu ubona ni amafamu amwe n'ay'abapadiri mu minota 3 turi gukora iki kiganiro yego Uringoma Lieutenant Colonel yanditse ati no comment sans combat sans victoire ubundi ashyiraho video sans combat sans victoire intambara intsinzi ijana niko bimeze rwose ubundi ashyiraho iyo video ati no comment ntabyo gusakuza nka no comment iyi video bayoherereje Tshisekedi ubu yamugezeho kare aha hantu bahita igashebera yego iruhande rwaho hari paruwase buriya paruwase rero izengurutswe na famu ibikuyu hariya babyita ibikuyu yego
ni ibikuru bya paruwasi. Abantu badukurikira niba hari abigeze kumva ikiganiro nigeze gutambutsa kuri Nurira Mashariki kivuga ngo kumbuze Rusheberi, ni ahangaha twavugaga. ubwo bahagere bumve neza. Hariya rero bariya Abarundi bari bicaye, ni ku muhanda uturuka ku Muheto uza ugana i Masisi, ariko ubu utarinjira i Rusheberi. Yego. Ariko ubu ugeze mu marembo ya Rusheberi neza. Naho ni Rusheberi ariko ubu utarinjira muri santere neza. Yego. Niho ahangaha rero wambazaga, aho ngaho niho Abarundi bari bicaye. Video yarangiye tujya ku yindi? Ntabwo yarangiye iyi ngiyi, ni uko amajwi yayo adasohoka neza ngo yumvikane. Abasohoka y'abantu bari mu nama gusa, ikigaragara bari mu nama ariko ari benshi cyane. Ntabwo bari kuganirizwa nande, ni bya Mungu cyane undi? Sinzi uwo ari we kuko ntabwo mureba, nta nubwo mwumva. Ndumva bamuha amashyi kuko ni abantu benshi cyane. Yego. Ni abantu benshi cyane. Ndumva bikiriza gusa ibyo babwiye, iruhande ndabonaho pikapu. Yego. Iyi ni igaragaramo n'abantu bahetse inuzi batashye. Yego. Ndabonamo utuzu tundi nk'uko tuvuga inahangaha twa Airtel Money. Yego. Twaba agenti. Uraza kubona n'umuturage usuzanya n'umusirikare bahoberana nk'abakumburanye. Ndababona rwose. Hari n'abasirikare bahagazemo hagati mu baturage. Yego. Ndabona na Colonel Kabunda ahagaze ahantu. Ndamubona yambaye ingofero y'umukara. Yego. Hari n'undi mugenzi wawe ufata amafoto. Ndahabona na moto iratambukamo hagati. Hari n'abuye hejuru y'umukingo kugira ngo babarebe neza. Noneho byo kuko mpazi. Yego. Ndimo ndareba hirya kure nkabonamo imisozi ya za Rurambo. Rurambo rero ni umusozi ujya kwegera Buguri. Iyo uhavuye uhava ukomeza winjira wambuka umugezi witwa Cyangunga, ukinjira muri Rusheberi. Yego. Tujye ku yindi video. Ntabwo irarangira. Ntabwo irarangira gusa, ihangana igiye kurangira gusa. Ndahabona imodoka imwe. Nturiza amaso nkabona kure. Indi video yindi nkabona udusozi twa za Buguri. Udusozi duteretse, urabonamo udusozi tw'amafamu duteretse n'amashyiga. Yego. Turiya ni udusozi twerekeza Buguri. Inkambi barayishenye, umenya hari inkambi y'aba FDL y'abanyarwanda bafashwe rwate. Birashoboka. Urebe uriya muntu ukoreye matera. Hirya urabona kijimye. Yego. Aya ni za Rurambo Mushakamba. Noneho Buguri ureba kandi kagaruka nk'ubwawe. Kari ifamu. Yego. Ni muri ibyo bice. Birashoboka ko hari inkambi. Birarangiye. Reba indi none ifite iminota 5 nawe ni bya Mungu. Ndabona ndamubona ahagaze koko. Yikoze no mu mufuka rwose atafite inkoni noneho. Ntarana yifu yambaye isaha ibengerana y'umweru. Kaboko k'ibumoso. Cyane. Ni iminota 5 n'amasegonda 41. 41. Reka turore. Ni Rusheberi. Noneho urebe ya misingire iri hejuru. Yego. Urebe n'inyuma urabona umusozi wiri. Kandi rero rwaruhererekane rw'imisiga hongore kugenda ukazajya uzamana mu rugo. Yego. Ndamubona pe. Ntare zatambuka. Ndamubona ahantu abazasota kamba.
gusa turagenda tuyikina kuko n'amagambo yayo yumvikana, kuko amagambo yumvikana. Hari ibitoki byitwa imishaba. Imishaba cyane, abandi bayita ngo ni imizuzu. Yego. Ibitoki biri cyane, bimwe bitekwa bihiye, byarahiye, nabyo biraryoha. Yego. biribwa mu buryo bwiza, ariko iyo ubibona hari igihe ubibona ukagira ngo byaranetse, byaranetse inyuma ariko imbere ubona bitashye. Yego. Ahangaha ntama. Yego. Reka tureke gutinda kuri video, zirakomeza mu gihe turi kuvuga amakuru. Yego. Noneho dukomeze tujye mu yandi makuru. Reka tujye mu yandi makuru Mushakamba, twinjire wenda mbere yo kabiri. Ya kabiri twabifatanije, twabihuje kuko izi video ni iz'inama. Ariko twibutse abantu ikintu abantu bakwiriye gushyira mu mutwe. Hari uvuga ati Masisi yabohoje, bumve hari Rusheberi, bamanuke mu muhanda banutse banyura Karinga, bamanuke Mutiri bagere Rusheberi, maze bagere Masisi. Kuko hari umuntu twigeze kuganira arambwira ati babohoje, ngira ngo no ku rubuga waramubonye ati jewe n'igihe Kirimani yaratugana n'ikirani. Kirimani ni rise. Yavuze rise hariya, umuntu akunda kumva ko ni ishuri ritabyigwamo n'abakobwa gusa. Rise Kirimani ariyo yitwa Sengongwe, ni ishuri ry'abakobwa rirepfo, urenga kuri teritwari ukamanuka. Yego. Ukarenga hitwa Kansa. Mushakamba hari ifoto ya Masisi. Yitwa twegeranye zakwereka iryo shuri aho riri. Iyo foto ya Masisi zone tubwire wenda yifungura imbere yawe niba ihari. Yego. Tubwire ahagaragara, hari amazu asakaje ubururu nabonye, harandi ibitaro birahagana he, kugira ngo umuntu wenda uri kwireba nawe abashe gusobanukirwa. Ibitaro ntabwo biri kure ya hariya kuri teritware. Ni hafi, ni ibintu bigiye byegerana, ariko iyo uri kuri teritware. Yego. Hariya wabonaga bavugiraga, ugasa n'uteze yanze umugongo ukareba ahagana nk'epfo hari agasozi gateretse. Aho uhabona ishuri ryitwa Institut Bustani. Yego. Ni ishuri ryigisha ibintu by'imibare na fizike. Ngira ngo hari benshi bajya banadukurikira. N'uwo muntu nimugoroba yambwiye ati niho nigiye, niho narangirije. Yego. Yambwiraga ati naharangirije muri 87. Iyo yitwa Institut Bustani. Yego. Noneho hariya kuri teritware umuhanda niho unyuze. Ukomeza ukamanuka. Yego. Uwo muhanda ushobora kuzawukomeza ukajya n'Inyabyondo. Iyo umanutse ukagera epfo, ugera ahantu hari ntuza, hari iryo shuri. Hari na kuva y'ababikira, ririya shuri ry'abakobwa. Yego. Ishuri rya Rise Kirimani. Yego. Icyo gihe rero uba utambutse inyubako zo kuri teritwari. Reka nkumbuze n'abantu bajya bakunda gufata agatabo. Hari utubare hariya twahabaga banyweragamo. Hari ahitwa Tuwapayote. Tuwapayote ubwo bahitiriye amapayote, habaga payote, utuzu basakara, tukaba dusakaye gusa, ukicaramo tugakingira izuba. Habaga rero udupayote dutatu. N'utuzu dutatu. Abantu bakunda kwica akanyota barahanyweraga. Hari ahandi ndimo ndababwira, hitwa kuri, afite izina ry'Iringara. Hari umuntu abaze ntera urwenya mvuga nti aha narahanyweraga, hitwa kuri Rongola Susi. Rongola Susi. Rongola Susi. Susi yongera ngo urayumva ni Igifaransa. Susi ni Igifaransa. Yego. Noneho Rongola ni ukuvanaho. None ni ahantu mbese ukurikije nk'iryo zina ryaho ushobora kujya ukimara impu z'ibintu by'ibitekerezo bimwe biba bikuzonze. Aricyo twita Susi. Atuma urelaxinga.
yego stress nicyo bivuze korongora susi no kukuruhura mu mutwe. yego umwana rero abantu ngo bagiye gufata kamwe tugiye gufatira kamwe kuri rongora susi. Reka twikomereze mu Shakamba dukomeze n'inkuru zacu. aho ni nko kuri mera neza. None iyo turutse ruguru ahantu ubona habanziriza ziriya nyubako za teritware nko mu birometero nka 2 haragaragara. Hariya ni Imutiri. Yego. Abantu baribaza batese kuki Masisi zone yavugishije abantu. Kuvugisha ahantu ni ku buyobozi mbere na mbere. Yego. Ubuyobozi hari byose ibibazo byinshi niho bikemukira ngira ngo habonye inkiko za gisirikare. Yaba ariyo mpamvu abantu bavuga ngo M23 itarafata Masisi zone nta hantu irafata. Ni ukuvuga ubuyobozi mbere na mbere hari ibikorwa remezo, hari amashuri, hari ivuriro, hari iki byinshi. Ikindi bivuze ni uko hirya ya Masisi ahubwo uyirenze hariya. Yego. Hameze nk'aho ntacyo. Ntacyo ntahari, harahari za Nyabyondo zirahari. Yego. Ariko warangije Masisi nta cyoroshye nka Nyabyondo. Yego. Ikindi bivuze gufata Masisi hari ahantu barahiteguriye bihagije. Yego. Kuko ariho hari ubuyobozi bavuga FARDC. Gufata Masisi nanone bigasobanura ko ni ugusenya bwa buyobozi bwari buhari bugashwiragira. Yego. Ni ubw'umutekano ziriya za Gatare. Ni no gufata ahantu hakuru ku cyicaro cya teritware, ni no kwimika n'umuyobozi wa teritware. Yego. Urumva icyo bivuze? Ngo inkuru nziza rero. Yego. Uyu munsi ni anniversaire ya General Boduwe. Nabonye bamwifuriza isabukuru nziza. None isabukuru nziza rwose. Ntabwo nari nzi igihe yavukiye nabimenye uyu munsi. Yego. Ariko isabukuru nziza kuri General Boduwe. Cyane rwose, noneho iyi sabukuru bizanye tombe nyinshi zirimo za Masisi teritwara nka teritwara y'iwabo. Ikigaragara ko General Boduwe kera bajya bava mu gutera umutwe mwiza atera umutwe mwiza. Cyane rwose. Nigeze kwibona ahantu bamwifuriza isabukuru nziza bashyizeho n'agafoto ke keza cyane ubona ari nziza pe. Ngira ngo ibyo bibazo nifuza kukubaza bisa n'ibirangiye. Yego. Iminota yanagiye, ndumva twajya ku nkuru isoza. Mushakamba tujye kuri iriya nkuru tudatinze. Inkuru y'imirwano uko M23 yihanije FARDC mu bice bya FARDC na Bazarendo n'abarundi. Kuko abarundi ngo bazi kwiruka mu nicyo kintu bazwiho cyane. Hariya mu Rwangara ngo ni ibice byegera mu gice cy'amajyepfo. Twibuka twabikozeho inkuru. Yego. Cyangwa se tukaba tutarayikoze turi kumwe ariko njye narayikoze. Yego. Bagiye kubakoresha training selection. Yego. Mu Burundi. Ngo babashyiraga mu kibuga cy'umupira. Yego. Uwirukanza akagiheza wese ahitaga yinjira mu gisirikare. Yego. Ubwo rero urumva wirukanza ikibuga cy'umupira yongeyeho training zikosi kwirukanza umusozi ya Masisi n'ibyamuyobera. Ukuvuga basindiye kwiruka cyane. Reka tugume hariya muri Rwangara n'amatembo Gahongore twahavuye. Gahongore ni Masisi. Ubu twaje tugeze hano urenze hejuru za Minova ukagenda mu bice hano hafi ibice bigabana na Ngungu. Ubu niho tugeze. Ni ibice rero bwana Sentama. Mbwira inkuru y'imvaho abarundi bakubiswe bate, FARDC bakubiswe bate, Bazarendo bakubiswe. Ariko numvise ko abarundi ngo birukaga ubundi ngo bakajya babarasa mu nda z'ibirenge. Hariya hantu kuko ari hafi ya Ngungu. Yes. Bumvaga ariho hantu bagiye kuzamenera bakambura M23. Yego. Masisi bakagera Masisi nako Rubaya neza vuba. Yego.
aha hantu rero wasanze ubundi iyo winjiye mu ngo biroroshye urumva winjiye mu ngo biroroshye umanuka ihumure hitwa ihumure ukamanuka hitwa mu bisunzu ngo wirimo rero ngo hari ikintu cyitwa imbunda nshyashya zavuye mu Bushinwa, izavuye muri Turukiya, izavuye mu Burusiya, izo baguze mu Buhinde. Akongera ko zagame na Gisekedi. Yego. Izo zose rero bashotoye mu 23 maze bakubita umuriro. Urumva bafite courage yuko za Gatare na za Kinama za Masisi zone zagezwemo. Ubundi batnatwe reka dukubite barabakubita bikomeye cyane barabirukansa. Za mbunda zose hatavuyeho na kamwe intare zirazifata. Amakuru nuko izi mbunda zimwe ntibari bazi no kuzirashisha. Ubundi ikintu cyitwa umurundi arirukanka. FARDC ariruka, FDLR ariruka, Munyatura ariruka. Hari aba FDLR batari benshi nk'abari bari Gatare. Ku buryo FDLR yabuze igitekerezo, yabuze uko atanga igitekerezo cyo kuvuga ngo mubanze mutwike izi ntwaro. Yego. Birangira gutyo intare za Sarambwe zifata intwaro ubundi zirareka biruka bariruka barahagira. Yego. Zaha bakubitiye bikomeye cyane ku buryo ngira ngo guhura n'iyi nkuru ya Masisi zone barara barwaye mu nda rwose. Shakamba ntabwo byoroshye, Kisekedi ntabwo yorohewe. Kisekedi we ntacyo abaye ari kure. Ahubwo Masunzu yazanye nk'umucunguzi. N'abarundi nibo basigaye mu Shakamba. Umujinya yari gutura Kiwewe nako Ciko agomba kuwuhuriza hamwe akawutura Masunzu. Ntabwo byoroshye rwose mu Shakamba. Yego. Ngira ngo unyemereye twagana ku musozo twe tugahinira ahangaha. Nibyo rwose twagana ku musozo. Tugana bigarukaho. N'iminota igiye kuba myinshi ndabona isaha tugiye kuyuzuza. Ni byiza ko dusezera turambira abantu. Gukurikira duhinira ahangaha. Yego. Tubibutse ingingo twaganiriye ko bidasubirwaho 23 yabohoye Masisi cyicaro cya teritware n'aho hakikije. N'ikimenyimenyi twabonye abayobozi bakuru, bavuga bakuru kuko umuyobozi w'ingabo wungirije yari ahari General Byamungu yari twamubonye. Kugaragara muri video batarayibona baze kumudusaba turamubereka. Ikindi 23 yakoresheje inama mu bice hafi ya byose. Yango inama twibanze ni inama yabereye i Rusheberi. Rusheberi kibutse ko ari mu birometero bigera nko muri 6 uvuye ku biro bya teritware uzamuka ugaruka mu bice byerekeza i Goma. Ingingo ya 3 rero nuko habaye imirwano aho M23 yihanisha FARDC abarundi Wazalendo mu bice bya Rwangara, Kamatembe na Bitagata. Ni uruhererekane rw'imisozi ituruka munsi ya Ngungu mu majyepfo ikaza igasatira hariya ibice bya za Bweramana na Minyogo. Shakamba rero ngushimire, nshimira abadukurikira abakunzi bacu. Nshimire byimazeyo, mbifurize umugoroba mwiza. Kandi mbasire batarakanda subscribe bayikande, bakande like ikanza rimwe kuri buri nkuru, subscribe igakanza rimwe gusa, ntawongera kuyikanda bwa kabiri. Kande share yo ushobora kuyikanda inshuro nyinshi, ugatanga ugahereza abandi amakuru yacu nabo bakayakurikira, noneho batwandikire baciye no muri comments badushikirize ibitekerezo byabo, ibyifuzo byabo kuko bitwubaka. Umugoroba mwiza yari Sentama. Sentama mu gusoza kwanjye reka mbwira abantu narimo ndeba kuri radio Kapi kuri Twitter sanga bapostinze nyine ibyo bice mu 23 irimo gufata abantu muri commentaire b'abanyekongo bati ngo radio ni ya M23 abandi ngo Katare ngo Wazalendo ngo zisubije Rusheberi. Ibyo byose ni ibintu bakora kugira ngo bihe amahoro ariko mu by'ukuri sukuri. Ndabashimiye rero, Imana ikomeze barinde kandi bahe umugisha, mugire umugoroba mwiza, mukomeze muryoherwe n'iminsi mikuru
iri kujyana n'intsinzi za M23 mu bice bigiye bitandukanye. Murakagira Imana, muhaye muronke, mubane n'ibyiza byose. Vuze muhaye muronke kuko hari abari ku manywa ndetse hari abari nijoro, namwe muruhuke neza, mugubwe neza. Imana ikomeze ibahezagire.